Duh adi sang Pandawa Uduh adi sang Panca Pandawa maka sami semeton belini Dewa PATUT nyarengin rikalanin beli pajang wana parastu idewu sareng sami patut nyarengin buat pemargin belini Lungane wano WASA mekasnya nih Dewa patut ngiringang buat pemargin beli diri kalan yang beli ngewana wase ditu di alase ngeningang RAGA napi luwir kautamaan anake ngewana wase wantah ngeningang PAKAYUN tewadi ditu PAMUPUT idewo ne bakal sidenger wak sekananing male potakan idewo ne SAMETONE NDATAN TULAK Rianto kan ide sang Pandawa sampun kebaos puniki ring pasemetonan wantah ye paras paros sarponail nenten wenten purun tulak riwau ide sang dan mewangse mebaos sekabiasa punika lan DROPADI CUMPU KAYUN MANGIRINGANG nari sekwenten raris rabin itu nih sani mepesengan dia DROPADI ide taler CUMPU pajang ngiringan kaliangan itu sang Prabu Dharma ngewan keperaste MUNGGWING negara Astina rikala ide sang Panca Pandawa ngewana wase kewentenan mangkin jagat astina nih kesukserangan
pari Rian tukang tanje kenian tukang ngewilangan suweni deni pacang ngewana poraste raris kesuksrah raris jagat astina deringi desang pari kesih Ido keadagang nado semali kemang wenten sani tangan punika panyak idone iri kering astina pura ide para bupari kesih raris kadegang agung keabih oleh sang yuyutsu sani pinake pengabih hidesang pari kesit wanda hidesang yuyutsu miwah resi lian ring punika wenten raris pinake bagawantan idene maheresi kerepet padengerani Orde gelis kabisiko dados Rianto kan sampun punika puput pawilangane ngadegang Prabu pengabelan Bagawanto digelis raris upacara bisekene punika kematian